Totoni chiengi seneta wa Meru Kadhuri Murungi ya bunge ma kaunti ya Meru na atongoria wa bunge ya Meru ni maruthite mucemanio mukawani umwe tauni ya Mutindwa gucubangirekana ya ndua iria iribo gatagati ka MCA ma kaunti ya Meru na Gavana Kawira Mwangaza. Bwishite ori Gavana Kawira arite na ndikimantito umondekera ukona kwira ma MCA obisi yawe nendure mutugikare atumenyithie. Muthenya jonaru abunge bambunge nene kumaja kaunti ya Meru batongeretwe ni mukaririkitu wao John Mutunga. Atongeria bambunge ya Meru bara batongetwe ni Speaker Ayubu Bundi ni bekite karonde mukawe ne Jumatauni ya Mutindwa. Bonde batongetwe ni seneta wa kaunti je Kadhuri Murungi batirimene nyuma ya NKUCANIO gategate Gavana Kawira Mwangaza na MCS gukujirwa na nkuruki NKUCANIO jigita na mbere gutamba na narwa ukari na ikaro ke Gucuira ntububu Ntaira na bakiaria ni baugite ko mukari na eji onde ni waguboro adia rwege kigina ke wandi fund nuntu Gavana wina 12 billion batu twendo twirage 12 billion ri ki wondi 45 imbeche ingana ikero gikinyo ki wondi emwe kenda nande twaria rwaru ukari uriko ukariu ndachoka nara mashina ndi mweshimiwa mpomba kweleza ntwetu tukakanda kaseje tukagura project yeje pipe cia ruji nande kiuria kiu tuoria tukero imbecha tukugitatia tugwitia kundenda ntwetu thora baiji asoba tu tembecha tugwitinya ndururu na itwetete shukuru ituje katibete wetikiria mantu ja mweshimiwa nenkero ambesha. What fund ni allocation. What fund timwe TMCA anekrobeta itachio. Ni allocation ya wondi yewe. Itoromba kura itwerantu turenda 1 man 1 vote 1 shilling. Lakini to promise rantu twabaretera maendeleo nontu bautudura. No mwanka tumenya antu bara bakona mbi kithirikari atenyo. Watu executive ne kadhiria projects hiyo. Batithiro bena makosa gesheria. Lakini watu gebo bageta ku prioritize, ibo bagachwa contractor, ibo bageta ku supervise gutibwa. Lakini baka prioritize na watu wewe witwa kulingana na executive ule bangite na procurement process. Kutithira kuena makosa mbecha chita kire woni. Kurukine baugite kigina iki badikiariria kenda bakinyaniria manifesto jarabe kire mukari maturene kagite ne gasiasa. Kira tukwariria imwana inchi uro wejanire kura. Na tukauga atiri antu betu. Nuntu Gavana atikara mashinani. Gavana atimenya ndagachere twiki. Gavana atemenya skuru ire ina thina. Gavana atiyota project ire ina thina. Mtura uyithine ucionthe na uraomba gukarandi rona kamiti ire thuri ndene matura jarea bamenya ikina tukaivya mbere nuntu mbechita kachiongana chikuja manzi ajonte community goroithirwa na mwaka jumwe. Ya miaka 5 ikathira manzi atigitite atia jatithiri. Ende antubara bakarandi gorobongo na bakane MCA wao bakomba gutrania baugi atiri mwaka jo tukaivya giki iwenge tuivya kina kana ntureji tumia project yeji nturere yenge no tumia project ingi kenda umba kumbalance nikende nyago 2027 ndio gacho kuromba kura antubara kweri wona bakugitatia bakubera kumania na mucemanio juju ni baugite atongeria bathatu bara ni Speaker mutongeria bara bengi na bara kaine bathuri gucemane na Gavana kenda bagacuira Ntaira NKUCANIO ji mbere chitera temantamenene twabate uaba jukinjukumu ya gucemane na Gavana arakiwezekanavyo na aba appointment no batumba gwita bate na appointment aba appointment nikenda bete bakarendi bayare ano tumantu turaturio nikenda bakathiria na twita na mbere bubwega. Gavana no mutongeria wa kaunti yonde kwa responsibility we gutwita na batu tukuga atwita twitayari gwitika na gukarandi twaririe mantu jareo nikenda tumba kuthiria thiniri rio katika assembly na the executive na ikenda mumeru omba gukarabwega na mumeru omba kuritirwa ngugi bete bakare andira Gavana bamwigithie ni ate exactly one to want fund nwe aombe kwelewa na aombe kuona kweli mantu ya bangi KCIDP yawe kenda bakombe ndi kwe wakanya kawita kuthithia prioritization ka kuthithia kwita kiriantu babera kirimantu ye 10 kana 15 twabangite ye kubukwenda twambiria mwaka yu na kagina kala turero Gavana katotengero Gavana ka kuthithia maendeleo mwaka yu. We are going to give each other respect kwa sababu heshima sio utumwa. Kwa hiyo wote wawili tumeongea na county assembly na mmekubali
they will go on with further discussions, na wao wako ready kuongea na governor wakati wowote anataka kuongea na wao. Na muthiene Seneta Kathuri naugite ndira aretete ikaro giki aretete biribiri kya gutirimana MCs na ngavana no indi ngavana wa kiumene iki na gwatikene tonga beke ikaro Jumatatu ijite ntariki 31 bombeterete ntukuyu na tukeja na mburi members boko ba national ba parliament tuinamia boka iri kukumandi nikenda tumbo meeting governor tuendelea kwaria na kuenginjana kuma taunini ya Mutindo wa gicigo mbunge kya North nkiripotera ndeto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare.